sambanda ka, pupulyan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Kapayaman, karintao, kaya kaluguran, pupulyan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka, pupulyan na kaparangalan, na kapaligayan, na kasasambanda ka. Manalangin kamo. Ipagkaloob mo kay kami, O Diyos sa ginumi, ing parangalanda ka king kabilugan ming kaisipan, at luguran ing balang metong at metong king katutuan ding puso mi. Kapaminatan ing ginuming Yesu Kristo ay anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo kasan metong ning Espiritu Santo, metong Diyos manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises migsalitayo karing tao, nga na, ingginung ke kayong Diyos, paltoyang propeta kalupa ko. Manibat siya mismo ke kayo, ya, ing pakiramdaman nyo. Inyang makatipon kayo karin king bundok ning Horeb, pekisabi yu, king eyo ne sana daramdaman, magsalitang pasibayo ing ginungke kayong Diyos. O akit pa ing milalablab ng api, uling tatakot kayong mate. Inya nga na kanako ning Ginoo. Usto ing sinabi ra, mitalakad kong propeta kalupa mo, amanibatan mismo karing kalayra. Ibili ko karing labi na ring amano ko, at ipayabot na karing tao, itang sablang inutos ko. Magsalita ya king lagyo ko at parusan ke ing ninumang ema kiramdam keya. Dapot, mateya ing ninumang propetang eku inutusan magsalita king lagyo ko. O ing magsalita king lagyuda ringaliwang tutunggenda ng Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ngenidang naman yuing kayang siwala, eko samat masya sa puso. Nung ngenidang naman yuing kayang siwala, eko samat masya sa puso. Meko Kenny, magkanta tamo king Ginoo. Puryantaya ing Diyos ang magsalita kay katamo. Lumapit tamo kaya, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapuryan. Nung ngenidang naman yuing kayang siwala, eko samat masya sa puso. Nung ngenidang naman yuing kayang siwala, eko samat masya sa puso. Meko Kenny, duko tamo at sambantaya. Tara,
siklod tamo king harapaning Ginoo. Iya ing lina ng ketakatamo. Iya ing kekatamong Diyos. Itamo ing balen akeyang pagmasabalan. Kawan na tamo waring keyang ingatan. Damdaman niyo ang siwala, eko sa magmasya sa puso. Nung damdaman niyo ang siwala, eko sa magmasya sa puso. Pakiramdaman yung ngeni kayang sasabihan. Eko sa magmasya sa puso. Eyo sa pakyapusan ing gewara, dimpi pumpunan nyo karin meriba, inyang atsuking disyerto ning masa. Karin inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kung mayap para karelangan. Damdaman niyo ang siwala, eko sa magmasya sa puso. Nung damdaman niyo ang siwala, eko sa magmasya sa puso. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo karing Korinto. Buriko ing alana kayo sanang problema, ing etalasawa, maging malingapya king obra ning Ginoo. Uling pagnasan na, ing pamatulan ni, ing Ginoo. Dapot, ing talasawang lalaki, maging malingapya, karing bage keti king yato. Uling pagnasan na, ing pamatulan, ing kayang asawa. Inya nabalo ing harapan na, ing babaeng etalasawa o birhen, bukod ng papansinan, ing obra na ning Ginoo. Uling burina, ing mitagulaling yaking Diyos, ing katawan na at espiritu. Dapat papansinan nala, ning talasawang babay, ring bage ketiking yato. Uling burineng pamatulan, ing kayang asawa. Sasabihan ko iti, king ikakayap yu. Eku pagnasan, ing sabatan ko ing matulid yu. Nune pagnasan ko, ing daptan yu sana ing gusto at karampatan. At ibiyayong lubos ing kayong sarili, king kasuywan king Ginoo, alang pasubali. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing balen ang makalugmok, king karalamduman, manakit yang maragul asala, karingatyo king lilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Ingino manatili kay kayo, At kekaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo.
Yesus at din kaya nga lagad mintala Capernaum at kabukasan aldo sabat linubya Yesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao uling king pamanuruna karela. Tinuruyang mitmong kayo pa yan. Ere kalupa ring eskriba. Kabudabod linubya king sinagoga ing metong lalaking alipanan na ning marok ay espiritu. Kukulisa kiyangana. Nanong pakialam mo kaya kami Jesus ning Nazaret? Minta kaketi bamo kaming lipulan? Balo ko nung nino ika. Ikaing banal ameni batan king Diyos. Dapot sebiyana ng Jesus ing marok ay espiritu nga na tahimi ka. Luwal ka kayo. Pepagalgalani ning marok ay espiritu yung tao at kukulisak yang linwal kayo. May nga pamulala ring sabla inyang ngarang mi papangutang nano iti. Ngenita pa dimdamyan. Agyunan lang utusan pati na reng marok ay espiritu at maminto na laman kayo. At mabilis mi kalat king mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Tinuruyang mitmong kayo pa yan. Ngenita pa dimdamyan agyuna lang utusan patireng marok ay espiritu. Orenireng adwang daralan ng bayo ng ginutamong Yesu Kristo kareng makiramdam kaya king sinagoga. Kayo pa yan. Manabing karokan, marok ay espiritu. Kaya katamo ing metong tao at inyang upaya, nung alimbawa, miyalalyo, kaya metong posisyon. Politikaya manita, organisasyon niya manita. O kaya, at inyang mata sa posisyon, king metong institusyon, uli na ning belwa, no? Uli na ning karanasan, no? Medidina niyang upaya. At ing upaya, no? Iba tiyaketang qualifications, no? Katangian, no? E naburing sabihan natin niyang upaya, kapanipaniwalay. Ing sasabihan ng Ebanghelyo, ing ginutamong Yesu Kristo at inyang upaya, at paniwalande. Kaya katamo, neng bayo yung daramdaman tamo, o bayo yung karungot tamo, den po kanyang magmisang nobena, ngeniyo padamdaman deng aliwa. So bayo yung sasabihan do, aliwa yung paulit-ulit ayapong Elmer, adaramdaman do. Makanyan yung gino, partly. Ingupaya, no? Manalumpakan niya ketang kapanipaniwalang sa sabyana. Ing parala, no? At ing gewa, no? Ing parala, no? At ing gewa, no? Kareng Hudyo, ing sinagoga, yang pisambanda. Kareng Hudyo, na nga tsula keng sinagoga, at ing tuturo karela. At keraklan, ing tuturo karela, ilapin deng eskriba, o kaya ring pariseo. At ngarang sinabi ring may karamdam king ginutamong Yesu Kristo, ting mulalandering tao, uli king pamanuro no karela, tinuruyang betmong kayo pa yan, era kalupa,
ring eskriba. Atin lang upaya ring eskriba. Balo de ing batas. Balo de ing banal na kasulatan. Ating banal na kasulatan karelo, yapin ing aman dumandang Torah. Dahing mumunang libro na ning kakatamong Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. O yan ing Torah para kareng Hudyo. Pero ing pamanuruda reng eskribo, kumalaking may ito nga versikulo iyang sabyanda. At yung explicare. Quotations. Makanyan lang naman dahil aliwang Kristiyano. Po, alang patugot tuki-tuking versikulo ibat king Biblia. Bahan kanito iturude. O teda niya mo pabasa ing Biblia. Po. Makanyan la ring eskriba. Nano yung bayo king ginutamong Yesu Kristo kay kayang pamanuro. Muna, balo na yung kasulatan. Pero, meg-quote ng meg-quote. Kaya kasulatan. Balo mo, iba't siya kaya kasulatan, banala kasulatan ng isasabiana. Ing paralan, no? Ing karanasan na king kayang relasyon king hapong Ginoo, iyang kukwento na. Ing paralan na gumamit niyang talinghaga, banyos plikane, ing kayarianan ng Diyos. Ing paralan na makyabay kareng tao. Ing paralan na baluno sitwasyon deng tao. O iting paralan ng pamanuro. King karanasan aldoldo, king karanasan relasyon na king hapong Ginoo. Balo mo na yung tuturuya yung ginutamong Yesu Kristo, kilala na yung hapong Ginoo. Kilala na yung iba. Balo mo tutuparane yung kautusan at misyon ng iba. So, itang paralan relasyon kaparang tao, relasyon apong Ginoo, makanyaning tuturo ing kayarianan ng Diyos. O iting paralan ng pamanuro, king sinagoga. Siguro po, anyang tuturuin ginutamong Yesu Kristo, king sinagoga, bala mo na yung magsalita ay Pope Francis, o kaya kanita Pope of Saint Pope John Paul II, ang popay Pope Benedict. Makiramdam ka, atutukyan mo lang. Daralada ka ketang mas matas apamisip, pangimot, pamagsalita, at buri mong gawan itang karelang sasabihan. Makanyan niya, effective, paralan yung ginutamong Yesu Kristo. Kakadwa, bayong kautusan nga na, bayong paralan ning pamanuro, pero bayo mo rin practice. Kasi po kanita, deng Hudyo, atin lang kapanwalan ka rin Maroka Espiritu. Gusto ka nung masakit ka, alipana na kaning Maroka Espiritu. Gustong darayo ka, gustong marinat ka, alipana na kaning Maroka Espiritu. Anyapin deng Hudyo atin lang ritual cleansing. Bahan kanita, milako ing Maroka Espiritu karela. At potang melinis la, kanita la pa mo pwedeng marap kingapong Ginoo. Pero yung ginutamong Yesu Kristo, mas kinaining taong alipana na ning Maroka Espiritu, linapit ya kayo. Kasi po,
Gustong alipana nakakanita ng Maroka Espiritu, itang Maroka Espiritu yang magdikta sa sabi nung nanunggawan mo, ampon sabihan mo, ing maalalam ng resulta ng alipana na kaning Maroka Espiritu, milalako ka kayong sarili mo. E mo na kilala yung sarili mo. Nganapin kay English, the evil spirit alienates the person from himself or herself. Aliwana iya, ing Maroka Espiritu, yang pakimot kaya. Anyapin anyang lumapit siya ning taong alipana na ning Maroka Espiritu, may kipagsalita yung Maroka Espiritu yung ginutamong Yesu Kristo. O tacho ka keni, namburi mong gawan kay kami. Lipulan mo kami, kilala da ko. Pati Maroka Espiritu, kilala ni yung ginutamong Yesu Kristo nga, no? May ikaying banal ameni patan king Diyos. Nga na mo, wari ikaying Mesiyas. Ikaying anak ning Diyos. So, ining banal na Espiritu, may kipag-enkwentro iyo king ginutamong Yesu Kristo, uling kilala ni. Kasi, yung ginutamong Yesu Kristo, mayap yung Espiritu. Ating mayap pa Espiritu, yung burita mong, o burida rin Hudyo, burida ning Diyos, yung manoknangan king balang metong. At itang maya pa Espiritu, yung manantabi, pakimut, king biyena ning taong ating kasalpantayanan. Anyapin, kitang pamag, enkwentro do, nga na ning ginutamang Espiritu, king Maroka Espiritu, tahimi ka loko, lual ka kayo. Aliway kang pakimut king biyena. At linwaliya kukulisa. Bunin ang sabihan, yung ginutamong Yesu Kristo, maski marinat ka, maski ating ang Maroka Espiritu isipan, pwede meng lapitan. E kakailangan mandilo pa mo. E kakailangan lumabas pa mong ritual cleansing. Nuneya mismo, linisan ka. Lumwal ka kaya. At kalwal na ining tao, may balik iya king sarili na. May balik iya king abilidad ng makapagdesisyon king biyana. May balik iya king sarili na amaniwala king apong Gino. Bunin ang sabihan, anyang tinabi ni ng ginutamong Yesu Kristo yung Maroka Espiritu, linigtas ni ining tao ngayon king pangayalap alipan na ning Maroka Espiritu. Iteng buri ng sabihan konkretong kaligtasan. Ilako na ka king Maroka Espiritu. Ing mamaleke ka, ing Espiritu na ning apong Gino. Ing Espiritu na ning kayapan. Ing banal Espiritu amamantabe ke ka king ustong direksyon. Pero, para malyari tang tuntun ka king mayap a direksyon, kailangan milakoy tang Marok a Espiritu adidikta king biyem. So yung panagkat na ning Ebanghelyo ngeni, pakiramdaman niyo, yung pamanuro na at paralan pamanuro ning ginutamong Yesu Kristo. Iyang ating upaya kay katam. Kakadwa, ing panagkat na ning Ebanghelyo ngeni, labentala reng Maroka Espiritong at tsuke katam. Nano lareta. King saup ning Birhen, patabi talo. Palako talo.
kingupaya na ng ginutamong Yesu Kristo. Neng marok kaisipan king kapara mong tao. O kaya neng pagdudan me ing asawa mo, at inyang gagawa niya masanting ini. Anyapin, ing didiktakek ka, itang marok ka pamisip, niya babanten niyang babanten. Balang kimot na, alben kaya po itang short video, kang Dina Bonevi, anyang karelasyon ni Ibig Soto. Nga na pong Dina Bonevi, super seloso yang ano. Muntako mo keng manyaliko mo keng supermarket, mamaos siyang mamaos. No, karin ka. At kay ba't kayuli ko, ala kong lipstick, o tala kong lipstick. Aba, mengan kong pepekwa. Nga nang Bonevi, dusol dit. Nanong didikta kang Vic Soto, yung puso mo kaya na itang kayang masanting alang tiwala kayang kayang asawa. Anyapin yung didikta kayo, at inyang ating gagawan na masanting asawa na. Opo ta kaya, iyang ating masanting gagawan, papasa na mo kayang kayang asawa. Ban kanita yung kayang asawa, aliwayeng suwata na. O rendeng masanting apamisip. Mag-influensya kayang kakatamong behavior at burinan ng ginutamong Yesu Kristo, itabi la rin. Itabi la rin. Maroko Espiritu, charter change. O, may ngolekta lang pirma. Pero, may mayaran lang. Haliko po kontra kayong charter change. At in People's Initiative is a legitimate constitutional paralan para bayuan niya yung constitution. Pero patse, semutanan meng pera, ban kanita, mabilis yung pamagpirma, at din yung magpirma, may maninisplika karela, o ba't ating charter change? Can you imagine? Pabulan mo, may kakolekta lang signature, uling ating pera. Marok ko isipan, o ning marok ka isipan. Patse linubiyitang charter change kay Kongreso, maging constituent assembly in Kongreso at Senado. Ating balang senator, karen 24, may atong laboto. Neng kongresista, may gitlang 300. So masambot la, milako la upaya, deng senador. Anyapin pepa suspendi deng ni temporarily. Ninong isipan da, nung mayap ka pamalak, ing pakiisip mong mumuna, ing balen, ing bansa. Para ka rin yung kimbansayo ining charter change o ilakoyo ing political dynasty o kaya extending term na rin politiko. Ninong makinabang. Eko po balo. Panalangin tamong ing masanting ay espiritu yang manuknangan. Karena kaya katamong puso, ban akit tayo, ing ikakayap na, ikaligtas na, ning balang metong kaya katamo, king south na, ning apong kino. Talakad na po ngeni, at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko. King Dios, ikpang lubos mayupaya, di na lang king banuang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pengagliking upaya ning Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at kimbie alananga. Amen. Pakamalan kong kapatad, makatipon taket iban pagmasusyan ding misteryo ng kakatang kaligtasan, manalangin taking Diyos ang mayupayang tutu, ban ikalat ni iting pagmulaning kanwanan at biye, king mabilugayato, king balang panalangin nga tamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring hanggang mi tagulaling king biera king Diyos. Ban mi ang tabayanan king kayang grasya. Manatili lang parating tapat king karelang pangakonsagra. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kayapan pilatan daring bansa. Ban king pangalutas ding piyamanwan, ding sablang bansa. Misawsawpla king espiritu ning pamitatambayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring masulong na edad, adaralan pa magdilidili, at ating kapansanan, balang manakit, papamatula, king lugudtang mikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masalese, karing bage king kasalukuyan, ay pagkalubning Diyos kaya katamo, ban ang tabayanan doring kaya katang kaisipan, karing bage alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na saning Diyos sing kapasalamatan tamo at ilunusan king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayangobye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, manano na sanang dingkalam mo sa upande ing manigapumong balayan. Tanggapande sanang ibat king kekang kayapan ing karelang kayadwanan, agpang king tangkamo. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Hingga magpilaralami, ay inikekeng sarili,
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuyat kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginoo, ikatula mo sana ring regalo adaralami king kekang altar. Gawan mo ang sakramento ning kekaming kaligtasan. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At keka yat antimorin, nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. At yukeka, ing kaya kaming pangayat yu, pangimut at pangatao, king pamibiyebye mi aldo-aldo, daranasan mi ing kekang lugod. King lugod mong tenam king metoyato, binyene ning kekang anak ing banal espiritu, bilang mo munang bunga, ababiegaran siya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Uninita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka, at ngaming kakanta. Manal ka o Ginoo, itnuyain banwa, itnuyain yatu, kikekang ligaya. Osana, Osana, kikakatas-katasan. Osana, Osana, kikakatas-katasan. Wanyain darata, kinlagyunan ing Ginoo. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Osana, Osana, ikakatas-katasan. Tunay kapyan banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawn kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwanay ing tinape, pepasalamat yakeko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos, at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwaning kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyening kalis karing kayang disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Darawon mi akekay ting tinapin ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganggo. Ngini malalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Kami at syuman mo, isang banyay lagyo. Tatangke kami, kayarian mo, ipamingkaling lumo. Kenising yato, ating banwa, ipamingkaling lumo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami king kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo.
ika mabibye, ampon magari, manggaman kingalanganggo, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At keko antimurin. Pagit tamong ngening mikakami atong tamo king kapayapan. Diyos sa milalako, ikasalanan niyato. Kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako, ikasalanan niyato. Kaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako, ikasalanan niyato. Ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, kapayapaan. Diyo'y kordero ning Dios, niyang milalako king kasalanan ning yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yag kasimayang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoo, pasik nangan mo kami kapamilatan na niting sao, king kay kaming kaligtasan, kapamilatan na niting Eucharistia, ipagkalub mo king tunay kasalpantayanan, ingalang patanat, apanyulong king mabilugayato. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukulukay po sa guli. Update mo po king katamong pamagsadya king piyesta. King katamong tema, Hail Mary, full of grace. At king katamong budget, 824,000. Then, ini pong gift giving ausan tayang corporal works of mercy, uling para mika grasya tamong indulhensya, mamisitang metong pilgrim church, ang popang gawang metong corporal or spiritual work of mercy, mangumpisal, simbo, at saka pangadiya ing intention na ning Papa. And then natin tamong indulhensya kanito. So, dening atlo namong aktibidades o atlong puntalan, corporal works of mercy la po. So, imumuna kanyang February 4, kayong tutukin Domingo, kataya king munting tahanan ng Nazaret, o reta rin karelang kailangan ay milibelo. King lubaw la rin. Po. Pero mama ko, king Domingo alas 10 na ning abak, papunta king Mabalacat. O rin kailangan da rin king Mabalacat. O rin kailangan da king lubaw. Po. So, king February 6, king lubaw naman munta kita king Prado Songko, abandoned children la rin. Po. So, mama ko, Ketty, alas 8 na ning abak. Martes siya po ito. Ating katataulian, keniya king district jail, keni king Guagua. O rin naman din kailangan na para king karelang aldoldo pamibiyebye. Neta mong bisan tuki king February 10, alas 8, mama ko. Detan bisang malakwan king sukulan, ikayo na pong bahala. Kaya tamong may misita nung bisa akong balakwan ka rin, ako pigilan. Nung buringoy ting corporal works of mercy, yung bakisan metong ko karela. Ing deadline po kayong pamag-donate karetang corporal works of mercy in kind, ang gaya pong Wednesday, January 31. Ibiyayo lang po kayong office, at manyad kayong acknowledgement receipt. So, yung kaya katamo pong donation in cash or any so far deng mag-donate at yung amount na binyeda, darakal na pong ditak-ditak, so 128,800 na ring linob. Deng donation in kind, darakal na naman, oil, stampito, ang papaying cleaning and preparation, karen parking lots. Papaying pamaglinis kay ngarap, dahil paparamdam gamit para kareti, engineer glusong kaya belareng police, ang popang barangay officials, para keng pamagsadya keng traffic, ang popakareng parking spaces. At tin mo naman mag-donate C2 para kang piyesta. Yung kaya katambong expenses so far, 199, ditak na lamo retang gagawan devotional article sa pamiyatamo kayong kapiestan mismo. So, rin laman dareto, oil, stampitan po pang rosary. Mendam tamo pong pera, so payable accounts tamo 640,000 anya atin taong gagastusan so far. Yung kakatamong pong traffic, lawin niya po kay kakatamong Facebook, bang kanita, akit siyang masalese, yung flow na ning traffic.
So atinda mo pong 16 stations, ating traffic enforcers, ang po pang pulis. Po. Kaya ba't ating parking lots, datang baluto, party na ni kakatamong patio, maging parking lot, itang siping ng Gabon Tangtino Mercado parking yo. Atin mo ng parking kareng aliwang dalan. Maribat king Dabso, Santa Ines, one-way lareng jeep. Po. Ibat Guagua, one-way lareng jeep. Atin mo namang loading, ang po pang unloading stations. Po. Nang lapareng at chuketa. Directional signs. Po. So, one way, do not park, parking space, sa tipong mag-traffic. Bang ganita magulo-kalupa na ning last year. Po. Ano po? Then muna pong magtinda. Ing bala ka rin magtinda, ing kaya katamong barangay officials. Ting metong street kaya king gulot ka rin lang ang deng magtinda. Alaking arap bakod, alaking arap. Ban kanita ing flow da reng taong maglakad, papapuk kitang papunta kitang tete, miso sumangid na reng magtinda. Kini kaya katamong shrine, hangga kitang gate, alang magtinda. Banganita yung deng taong daratang, ela maka, mag-unload, ela maka cause traffic. Po? Subukan tamo ini, panamang lamang ing flow dareng saken, ang popang deng tao, maayos. Deng ibat San Fernando mag-jeep, kita lakuldas. Po. Deng ibat may sinimba, pupunta Guagua, kita lasake. Deng ibat Guagua, may jeep, kita lakuldas. Deng mumunta San Fernando, ibat sinimba, kita lasake. Ating designated kay loading areas para kareng jeep. Po. So may kabit directional signs man kanito, balo dareng tao. Deng kay katamong traffic enforcers, i-guide na kayo po. May katatlo na lamig meeting at mag-implement na lamang plano kasalukuyan. Para keng schedule tao po, keng February 2, keng Biyernes Navy, tipayin kaya katamong nobena, 5:30, pero piyesta ning pamagdawon ning ginuking templo ini, presentation of the Lord. So magdala kayong kandila, po, yung magmisa, bendisyonano rin kaya kayong kandila, kay bat na ning homilya. Kayong February 3, first Saturday, denga duwang misa tamong abak atin, at itanggat manapon ing novena mass, pang Sabado yamo rin. Kayong February 4, Sunday, adwalang misa tamo, ing 8 a.m. Sunday mass ini, at itang 6 p.m. novena mass, Sunday mass yarin po ito. Kay bat kayong February 14, Ash Wednesday ni, kay bat na ning fiesta ni. 6:30 a.m. yung misa namo at alanang misa itanggat panapon ang popang novena king perpetual hell. Bang kanita po detang mag-date kaya rin na ning Ash Wednesday abak pwede na lang makipag-date. Po. Makipag-date kayo po dapat at yung itang cross kaya ning kay kanwan yun At magumpisaya po keng Biyernes, in kaya katamong novena masses. So makapaskil la, in kaya katamong bulletin board, in kaya katamong TV, dahil schedule, novena mass, ang po pang fiesta masses. Po. Siklod kayo po para keng panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit,
santungan ding makasalanan, tala pamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kana akong kailangan, yung kana akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pekakit kaking groto ka rin, Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalup ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya sulip ante banwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldong eni, amponi patawad mo kaya kami ring sala mi keko, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga yam kaya pay Saul king tukso, no ikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka ring sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Ang ginumanatili kay kayo, At keka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak at ng Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat king Diyos. Salang sa slaking bengi, ninumang tutukik ako, maglakad yakin sa nakapilan man. Ikaginuing dalan, ikaginuing kekenge, ikaginuing katutuan, kapanayan kali.
sa